Norbert Mao, Richard Todwong, Amson Obua, and Lillian Abe. Minister Mao, Honorable Minister Mao, Honorable Minister Abe Lillian, Honorable Amson Obua from Lao, and the Right Honorable Richard Todwong. Tini anabe miu message but kaka. It's not yet a new year message to my people. Li eni put pe ya ubedo new year message. Li eni tie a 2 years message to my people. Just like 2 years dance, mawuno cherry ye, ni man miel me new year, 2 years dance. Tini ingeda kira manonok anabi duogo ki video ma miu message 2 years message tian lokeni message memwaka matini magik benetini message memwaka ni magiko rotin cha bichel medi wo nyo diko ka chel ki message memwaka manyen machakeni 2 years message ento new year message arabi dugu ya duga we chabeta nyen tini atiemer for 2 years message to my people. Norbert Mao, Amson Obua from Lao, Richard Todwong, and Abe Lillian. Maga ye nyikodi, makarika initie ki kuru kwedgi. Maga ye nyikodi, mapeo tam ni gamente keken aye omiro omagi. Maga ye nyikodi ma omiro wan kaka bene wana yo kong maro Johnny. Ma put gamente pia maro gi wana yo omiro kong maro Johnny. Ki kui maro gi kimini gi kui kodi me achiel ma omiro ke kwang mi irgi kui go yoryot eni no kui kodi me achiel jomo keneni ma waro tika timu campaign pigi uboli gi kui chiago ki Johnny eni ko yoryot kakama miri pagamente ti iye wan pe kongwa ko wanga diri maja dong wangwa do yopeli tai kawa chakwe wu gamente karno neno gimone ko chondo an matiga poyi wiwuni wono be foyale chen miri pagamente kakamati iye eni omiro wan ben machalo kaka watugi teach ki opportunity eni make sure yo kodi eni no kui o yoroyot gamente pelubu ko danata kodi mukene tie madong anaberu ka wori campaign gi ukel gi o med gi kom kodi me achiel ma wajo perni acholi waduogo Norbert Mao i parliament. Acholi waduogo Norbert Mao i parliament karika bed yam wano da ke Mao gi chalo ngo. Disagreement is different from mokotam machung pe kakalo.
disagreement beri kin dana rio keken an wani mau. No wa disagreeing on a certain issue mano petwero beru issue pa kakalo. Twero beru bene personal issues. Ento mokotam is different from disagreement. I can disagree with you on certain issues. But kado bino ni ribotam ki mokotam pi kakalumugo umiri chak neno the qualities of a leader. Whether you disagree with him or her or not, chak neno the potential in a person. Pian look nung pe look koma kena, look dong pe look kom en kene, look dong look kom wa machalo kaka, si dong wa bino kaneno qualities mala tela chela tikwede, capability, potentiality. Ogwet mau la did Reverend Father Onen ma lupe ke gin matika bini ya nyim ma ando angeyu ando aneno ko bene alege ni kauno itwero weko yo ke no bad mau. This is my second time me weche loke pitian lok mati chwinya ladit Tony Kitara kanso Tony Kitara upoga Simon upoga kanso Tony Kitara ladit Reverend Father Onen kauno wangu neno piny ma wangu twero neno future kita chalo in nyi Father Onen ni kauno wangu twero neno future ma umir bet be irachuli ono alegi ni wono withdrawing ogo o wek mau o chet ano post mau bet ano post o wek lili anabe o cherry ano post kauno lare lao wune lao kauno twero weko Amson obua ka twero chero ano post Richard Todwong pere kachun endo arange ni Richard Todwong obiberu minister lweny mawun jomo keno tika lwenyo ne kom Todwong pepore pian meno dano me nyikodi me minister kono biberu minister mengo enone Pierre Petek but oloto dero money mwile do nyutego ni Todwong biberu minister sirong lwen kin gang ma politicians mo ken tika lwen kom Todwong kon Todwong bene pere we ballot pere kachun instead ene dok tika neno keto mirke ye ke dana ye si o kerru nyeri kom Todwong pingo ana be lokke du kacha wane ramo kacha wane kono ramo ana be lokke du 2 years message to my people. Si obe niang tian loka ngom weka loke. No ba meru gum. Happy New Year. Afoyo.